grlo broj 5, Kobe Hartsell ulazi u boks broj 2. Cody Goldboy ide u boks broj 3. Cody Goldboy ulazi na svoje mesto. Četvorka je za Chelsea Bankmanta, a petica za Newboya. Sva grla se nalaze unutar start mašine, osoblje upravo napusti poslednji boks. Pušta na 92. Trial Stakes holding. Na čelo ide Kobe Hartsell. Kobe Hartsell iznutra Kilpatrick Prince. Treća pozicija za Cody Goldboy. Spolja Chelsea Bankmant. Ušuškao se Newboy. Trku vodi Kilpatrick Prince je maltene napario sa Kobe Hartsell. Ona je spolja, Kilpatrick Prince je iznutra. Samo šamara. Iznutra Kilpatrick Prince, spolja Kobe Hartsell. Prepušta izgleda tu lidersku poziciju, bar iz ovog ugla. Konkolj Peroviću treća pozicija za Newboya, rekla bih po kufinu kojeg obilazi Cody Goldboy za dužinu vrata, sve to ono što odgovara osvajaču ribnikara. Na začelju je Chelsea Bankmant i kao da ga rukama stimuliše njegov jahač njezi. 3/4 dužine na sedlu Kilpatrick Prince je Kobe Hartsell i oni su se odvojili nekih 5 dužina. Chelsea Bankmant za vrat obilazi Newboya, a dužinu ispred je Cody Goldboy. Kobe Hartsell se vraća na čelnu poziciju. 2 dužine ima u odnosu na Kilpatrick Prince. Treća pozicija za Codyja Golda. Chelsea Bankmant, ovoga puta sam govorili, njezin napreduje, ali ona se danas šeta. Po prvi put na ovoj pomladni konkurs slavi Kobe Hartsell, Duška Bajića. Nizi sa Chelsea Bankmantom, drugi, treći Cody Goldboy sa aspirantom Mustafićem. Četvrti Kilpatrick Prince, peti